Ebusi afọ me mo bibi akwa ba e de ba emergency Ghana TV so enen so da fufu atwedi amponyakopon e de ache yen na enen story amensaka e wo fide mase no ye maami bi anaso ye nua ba bi e de na wewosem abeda MFK e wo Lawson TV na asem o de ba yen se police ni bi aje ni bibia ma ne nje ho eni nti o de aba we pemu fide mase se yentu yensa Enfe police ni no enti ebusia ye nseme ne ekoni nkotie mu nsememra na ye di media mempese mekasa bebre ye koba na me mabeka ho asem because police ne no eya asemo ebusia eya asema nkasa enti ye nseme ne enko video no Obapa e frozen Irene ante wan kasa wote okasa no wani abre acho mini abre wani mre ya wo de ne ye sala nti ma yemfa de nani abre ne mra ana why ready acho amayere nti kasa na ani mente hweo acho amayere di mate anopai acho anopai me pa na na je mo hwe na line wa oba onye ready line wa na memfa obi mra na yentimi entie de nani abre why Auntie, yeti o. Me pacho 208 ni mo na me mama suma me say me nko me brawo e wo takrade and painting te pacho me koye no man kwoto no that time na me nkra phone so me mama friend na ne sanka no nte ye say sa dia me nko na me kwa enye den a weekend bi oba fie me kwa kwoto no nte me koye no me koya na ombaye ntimitini janshi no so ametwan so obeba na boy bi obaye say o mehu za watna no ma chepa na adenti na otna na me ka say o metwan me bra no so sa ade asant mbesin kwana oman baby nda na mso me nko metna no ma atwen no koye ntimiti wanu ma eche kakra Oba no ni police ni bi bae no ka che police ni se we hu samiti hanom na waba me nchen se oba be fa me akofi akoda me se me nkone sesi aso yedum light ya ade ase me da so ti hanom nti me ni den na me ka chen so ma twen a me bra no ogusu a me twen se obeba na police ni be ni se o me nkwa de makoye oba na meti janshi no so de enye ti sa de me besi nkwa na omu nkwa man baby ndo mu fia na e wa no mo tire me ni fi omunye ni mpabonefo na me si o me de omu ntwan kakra na me ntwe sa me bra ni beba na omu de omu koye nti meti wonu ma be 2 hours ta afi de na chesa abo loving na me hu se police ni nkwa aba na o se amami woda suti hanoma ende wo de unse sisi ade asante wo de mesre abesinko na me ma obebi nkoda na wechiri na no pa wo bra ba na chese ato na mesiyo ende why police ni de me so manjun ajumboni o hye ni uniform ehun so ye police ni ende na me ne ko ye no ko ma bebi nda e dai me da wonu ma amachi no no sorry be hye me so ni mi ba be ye bibi na me so mpacho me ye won say enu ntina na me tin me baby no se na nka wo aba beda me dan mu no be say me hwa wo sa na won sorry nko ya nzo pa me mpo e ma mi pie ye dum light no me ni baby a e fire no asan be fam be she inside say bra na kwa na wo kon hin na wo ko hunim ha baby a no say bibi betumi aye wana e na me san be she inside ma afidi onne me pemso be kuya say ma ho di ntumi no onne me dai nti me ko fe na je sa akoye nyinsan na me bo me ma me ne me papa amane na me tire ne chi kwan no me ko hwehwe no nti amoko enu no jitu mu ni papa no nyina e ba yo mu ba fie be ka asem afi akola na enyi ombe hwe akola na no mbra fimbo ombe ye na sedia ode nda me ba achira me ba akola na nye 17 years ni oni ma akola no ba chwe na me de masa ma bedam se munka bi mami oba ye frozen Irene ena police ni nso di ndi sen odi mano otu Police Emmanuel Otu ababe hu se oti abonten that time na so wanya mfie sen 15 years ena no nso anya be sen wo hwe na ono omse no onya 30 na police ni a yese yesori mpo police is your friend enti bia na abonten a wote no na otimi hu se bibi boni ebetimi ato enti sorry bra me dem na me ma ba bi na ade chi a wato aso a police ni na ye oden ne me die o repu ana so come out here say o repu me now ne be ma dada patron that time na wa fa bi da nto repu mo jama
moja bai na se no opira o me pacho nti obi a o maame asoma o na police ni akwa do dem say no wo ba fi o ka kire o maame mika kire me maame mo mutu ho anamoko da bi o ka kire ne se police ni aforce no wada o threaten me say me ba maame nka kire me family sata dey threat no kan no kra gan oba mi nche so ka chem say me do fe na me ka chere me parents baby obehye me o be shoot me sa na police ni ne kan that time na wa say enka wo ka kire wo maame mo na sa threat ne kurampa okuta etuo akra 15 years na police ni a Ghana ban afa osa bebo ye ho ban no wutimi fa etuo ejina akra 15 years so e threaten ne say me foul na wonim na aba amane a baby a me hye obi a pe me de bejew nti ko fie wanka me to be anka edi be sense na hu sa wonyim me pode me hu etwe na omohu ye me ma me mu na ehu ye kasa kese kakra na mente wonka me pa cho me de me hu etwe nu na me ma me hu se menyim nti eno no na me pese me hu month dodo a na nyinsen na nya eno de me that time no me de na me won kai hwe na wusua omo na omutu ho anamo asa that time 15 years and na akra na nya 17 years ache mode kwato one ne papa animu no wo mo gitu mu se eyampa ne ba ne se ono nanyim me pa try boy no because of social nti when yi nanim nti ne papa no so ye ohia owo empenti wonom nti papa ne na gina mu ye bibia ena omo maami poskis ka se omo nkoyi yefunu bam se yekodu hospital na akọ enim to omo ntumi enji abrante yima no otu ne papa ye ohene ewo mpenten hene na se enkro ankasa enti mpenten hene ena ha hode kwato nanim se nana wo ba tintima family de nyinsan aba no ono na yi sika me pacho e de ma se koye abortion me pacho de she me maami nsem o se de enti na kokko yi nyinsan ne gu so omo se na misua amusimiso mi ko school nti say ni nti ohene na yi sika me pacho me kai pa ono na yi sika she me maami nse nti ukoye na abortion mo antimi anye no since that time na ye queue ye bedu bi endu yeso nti so ekwanim kra etwendo mo ntumi anye nti se mo antimi anye abortion na osan ba papa no ho no de no kan nti omo be hu mebusua etna asese sa de omo kwa aba eno ano no omo amba bi me de asam ni ko dopso for a friend no money buy or so sa kwa aba omo frɛ ho wo hene na ananse ne ba no hene na ne ba nyina o hene buy ne ba ne de o say no cooperation was a million was a so no e ba ne de wamba o hene ne yere boy ne maame no mba Cape Coast Dopso e ma yetina asika asem no o say o kwa aba enu anu no wamba bi 2 years ago akola ne peso ombisa sa ne papa wa infa na me amako hene ne wana makache ne se me pacho oba no se ni se no pesa mi hu sa akola no openo ana ompeno no se ndia mi nkohwehwe ne banana mi mbisa no no tu ni chiame e maame e ma ye kohwehwe me boy no so na mi hu no because na ache nzo tu ni chiame maame e na ye kochi ya kohwehwe boy ne ye kotu no Lagos Town Police Station so performing the duty e wo wonom no e na mi bisa no sa question no be yes se ni mpa de ye mpo no police ni nekansa e fa na so koto no Lagos Town Police Station eno ne wo fan ene wo takrade hono ma okay awonum na ekoto no twere me so akwala nipa de ye mpo no nti sa akwala na enye du se ono no okai se ache nti niwe efri tende osere me ami nkobo me family amane na omo mani date number free na omo be ka asem na me see you me ko boy afi me friend na ote me voice pe na waka article onwu se ye me pe na o block me lines ni na besin there maintaining kabi nti up to now no hefa police station a hwa oye adwuma me pacho Lagos Town Police Station wono e hwa no wo wonim ne rank me nim ne rank we do sesia police ye fro Emmanuel Otu ye ni Emmanuel Otu papa kasa mon try say ye benya mpenten hene ede na to so a as to say one ye krona nkasa mu hene no confirmation wo ho say ono na ye mpenten hene pacho ona no ye mpenten no e kuro kese na se kuro ketwa kuro kese ufiso a ukokojo kuro na se nye kuro ketwa na nana wo so enti case we wo hina oti adwamu wo senka wo solve sa case we about wa wo bawo
Nana, I was in a case we was over the dada. Me call na na me friend ba na otosi me na me san friend na catch you and but you say na o to you. Na me catch you and me de ne be ko social media na catch you me say me fan nko baby a me de ne be ko bia me fan nko omo friend no obeba. Na sabi onyo ne no ne me be die na me maka rubbish a share say. Ohine ne cancer. Ohine ne cancer. Chesa wo de ato nanim a oma umwaye bia. Oh, enti say asam no ameo. Mfanti ni beka say ahyewa horoba. Nyasa na muka no. Me pacha. Ahyewa horoba. Wo hu say me family ni ye ni bi. Mu wo bi. Eni nti no ye. Ene mo wo ye. Ye wa ha. We are here for you. Ye wa ha ma wo. Wo afisem. Lawson FM ye wa ha ma mo. Enti say ohene obi di abeto wanim. Mi wagidie say wan kasa no oba no kratena se di nkomo. E ma aba ne gitun mu. Say eyampa se me kai bibi sa achempo de. Na so me kai bibi sa enti wo hene a wote akonwa so nana eni die mu nana de na mo na ese wutu enti sa amia baba wai 17 years akra ne oba na bema I was 17 years wonu an kasa hwe ne ba ene nkura mema wo munya dru sa omo age na wo mo maso kakra na didi ankura ne didi no me come chrew enkura memo a omunya omani maso na say wo mo abe maso ufu nkakra na omomoto omu ufu na omunya hwena no nwi nkakra Moses ne sha say ba nkura ne didi papa akura ya na titi ne mo remu ahwe no for 17 years enti wo hene wo ba na akwa kodi say nyambra sem na say police officer na baba we de beto wani mo nyamu aye bia na wo kasa me de beko social media wo se nyame na me nyam wo ohene ne kan sa asem no acha se be bia me pe bia me fa nko ye friend no obeba sa no ka chere oh my goodness ye ne nana kasa year 2 years ago na oscar abofanos with the certificate of the author and unfortunately okay opo ma pa the baby o wa si pa ka sama ke kai e sha lu tu e na police station the baby o wa no na let's work on my own ko no one you come mo ka say it's you kwa na so kwa ni the transport in so here yeah if you know the street man is not so what track if you open this also what the man yeah I'm so okay so something like Lawson FM to control the time I'm a couple unfortunately we can again from now some there on your book a social media are you crazy? The to be answerable. In the video, Marcus and Mamba, Charles too. Mama, I go home and go. I think we shift it to face. The social media, okay, excuse me. Have I read you? Because I've been with respect with young diamond. Upon all that can be and the change our Sakari, main channels to work out when you cross a quarter for them. It's in my more year, I'm catching me and doing the back or you book a social media. I'm not so bad as I'm Sana. So if I 96.3. So all right, abusia producer aboma no hoba wayi masutire se yenya nana wo so nana good morning. Hello nana good morning. Hello nana bachote menka enyo amesunka yo nana wadama ye frame ma me frame poma na me wo Lawson TV ababa we bi ena de oba police officer Emmanuel Otu case ababa to ye nim na edin odi maaye efa wo de ho no eye na nampenten hene na wadi oni die mu amba cho odi ankasa de sen mitri ya nana ya dai kujo a fourth nana aya dai kujo the fourth ma spell amo nana spell ma me da chiro ma me oye YADAE nasa nana ya guy kwadwo
KOJ or the fourth IV. The fourth mate nana toso nine nana mpacho wo ye mpente hina nkasa. Enyo. All right. Na ababa wa your friend Irene. Me bacho wudni mu no na kwan ben so na ni ababa wa no. Me would be mpene bi. Some time ago oba. So ba no se there. Oyi me bed no oba. Nti ohumo nti mutu mpemfe bien. Na ma come drive your court the office or police station. Na na mo call takwa na me java. Me no hu. Ma wo ye oyina ka say. See oyina ka say we on be send there. Then so ba oyin abafada number. Also number. Na me so. Ncho e hwe den abafada ba ya. Na che kwe na ka sha na papa we hu mo ba ya. Na mo fe ndi won ho ago. Na so na me so abeg na meje no anyem yi. Ola nche na ba. Na me ka be 2 years. Nti da na one off from us or Lawson TV. Lawson TV. Off from it me my fair chief inspector na ka so me no me be send them for no mama or jitu them for no mama. No so no mama the man offer uncle I don't know. Okay nana when you dey mu number na o de maye no na eya wo ba na nkasa number na se hwan ya. Oh, see, no man, apart from but your friend number na wadama o de maye no a enipa ne se eya wrong number or your driver. The man. Number na wan kasa o de maye se eya wo ba ne number no. Your friend number na ye boy ye din e kire mu wi a wo se eya wrong number or your driver. But you able to alcohol no mama. Mate, also your driver e wo kaswa. I drive kaswa. Inyo. Mama ji kaswa. Mate na ababa wei. Wo kire na se mu kire ye no, o kire mu se ebra nyinsan ne ba afoforo. Wo de ba beto wani woni na busuafo ma wo ankasa wi sika. E de ma wo mo so mo nkoya abortion na ye no kure. Me is confirm abortion. Ababa wane se wa utu botom eyi sika ma woni na busuafo ne maame ene ne papa so o mo fa ne enkoya abortion enyinyinsen ne ntongu. How? He count 2 times. That girl awesome awesome so then I don't want to get into the case because I have no one pass me about time. The word of life. Well, no, you send them. But this coming able for the okay, abortion and house worker then. Nana Bachabaya no ha ebia na ayeni fa so 17 years ago die mu wanti mane kaka okakra abaya kai na time o mouse kase kwa abortion no. Me pacho mini me ma me bae. Pacho mini me ma me bae. Hello Nana Kafro Pacho tie okaka okakra. Because last mama Nana Bacho o kai abortion de ye ya o man is kenti ani die mu atie ne kakra ma me. It's strong the abortion na. Nana tie ne ma me. Me pacho ye koye wi skasa anka ye nkɔ ne nkɔ abortion ye koye no endu mi soda. Omo entumi anya de na ama me. Na but me wu bana. Me wu bana. Last global no mama can be. I mean, but not walk police station. Now who man will be there? That you be different. What's your name? A bishop back. You some care about one got abortion for what do I do? I maybe you have more in some mamma abortion. I'm more from Nana Pacho wa meska. Wa ma me ma miska say fanko. Me kai mu le no so on my krobi wo honum. Na wa na wo kire wa na wo na na wo kire say yenko. Yekoye na wo sise si ana ma fankofo no ko. Nti yenko next time na asamba. Ma me sha de nana afra wo ma no so na messages true in wo Facebook
Gertrude Andor was when him personally dear one more chura no so no so free painting ho Abigail Baba Asma was an ex-husband ne busuani ene Emmanuel Otu asensem na one more chura fa Emmanuel ho no 2 years ago na me call one mpo papa no answer on be kai me mpo ono anenum obo state your friends say cases me ensabi obisasa mini omumu ba ko na me see there bin so wo hwa na chese boy no ya de o ya na sa wa wu bebre e won chen papa ni bisa o na ohene ni bisa me pa try cases we case we ya me na me see pa try ya me na wa sa abo another way wo na ye ba wa se mo say na me see pa try ya me echire kwansa me kai no me de no ansa all kai ente ma me hu se na chese boy na nkasa no o cases wo wa na ya de o ye e wo no enya me nkwa na chese omode sa ade we no edi mi just why ni bisa o say case number 1 wa na maka say yemi na wa treful for na maka say yemi madam bia say no ka say are you crazy the same thing na me friend no papa we di matem sa so no o say be o me pants ono no ne me da ye me be ka atre no say ne ba no de o ye ne me mpe no o di matem madam bi wo ikro bi so na o yaze obobo register bete e ma no wan na ne din di kan madam me de otoso madam me di odi ho madam me ebi no just say papa ni po kan o se on recently no akwaje akwala bi wa be hwe no wa doctor wa nurse or lawyers too or doctors too ntini pa de ye mpo no na say ne ba no ewo wo to pete so onu kwa na asem na no example ama me say nipa de ye mpo no 2 years na me ba what to pay ohine se say onu ankasa kura akwajibi wa be hwe no onu akwala na mfa ne hwe onu ane shopping mall onu ane dia onu ane be shopping mall sisi wa be doctor wakofa ba ko wa be lawyer nti nipa de ye mpo no nti ba cho mo san frɛ mpenten hene mame afi ma ba wate 2 years ni omo emfi mi bi nana kwadwo the 4th mo frɛ na nanto so mame na yenhwɛ kwan a ye befa so anya ne ba no because de ye me nwanwa ne sɛ wo hene wan kasa ene ye gye wo ba ne number efri wo nkyɛn nti nana mo san frɛ number na mpenten hene edema mo sɛ eye ne ba ne number no na afenso so Irene number won so ne di nkoma o se wote wo voice anu a block you no yemfa nhwe ne yemfa ntoto ho ne yenhwe se eye same number mo frem fa nto so na driver kro no so wo ka so a aye fra kwa kosi ne so no ye ne ni nkoma wa fidie so no nkire na kire akwan eti abusua mi bie phone lines na tum ye hwehwe papa police se mi minim ne rank na Ghana Police Service IGP ene mo mpanimfo afie be pie mu ewo atoyema ntam se wa Western Region yaba atoyema ntam a Western Regional Police Commander ena afei baby also won so ye he Lagos Town Police Station say district say divisional why commander wo ho empanifo we de monimo said obe because 17 years in there say no obe konanim enti empanifo we de muntie o say mo ankasa mo police officer akra ne tia bonten nani aya ne ntoto no papa police say me police ni na enka elder there dene say wakwa huhihiam na wunya baabi na police ni say brabeda me nchen no dey serious o sa de na police ni ye na wosenka sa bre no kra ye chi no na on say eda me ba kafra nana no okay hello nana penten yes nana kojo kafra wo line ne titomu you was because you need not entertain it. Somebody who said about 15 years ago. Now the lady is coming to enti nana kojo me ba chotie me kakra o obi wo ba ene obi anyinsan I was 17 years ago as a single mother ababa we na titi ni morem e de ahwe wo nanan na se wo hu oba no wo ba wo nchen nana wonya no ye bia o de abre ya so we shouldn't entertain such cases nana sana woka listen I called the boy I called the man I was not the one who passed and the fact is that when he came, all the help people, I sent strong leaders to go there with her, and he saw him, the husband. I don't know what they discussed. That's not the husband, Nana. Point of correction. And then the husband no.
oba no say according to the lady was say oba no e so na ne da ba ko pe e na de nyinsan ba ye. Look, don't call me again. Don't call me again. If anything, you shall go to court. You don't call me again. You see, don't call me again because I think you have to be trained. You are where something a TV. Yeah, Lawson TV station in something, and I Lawson TV. If I got the proper training, I myself studied at the Ghana Institute of Journalism. I did it, and I know the etiquette. I did it. You see, so if you know the etiquette, number two, I'm the two anymore. And I'm on Ben na what two ever on the side say on machine bay, and I'm on Ben what two. We are not properly trained. Na may catchy na yan fabrofo into yan catchy. I say yeah beginning here kasa kama but they say what the fabrofo yan catchy no be ante. If you are a trained journalist or something, you have observed the ethics. I had the training myself. I had the training myself. I'm not somebody that do something wrongly. Now what's happened that Nana udi nya abotre na we nya takashi ene katakata ne abufuo ne edefa so woba ena akwa repu obi anyem no in the first place nana ni ane ne ye fa nkanse wo na na tie ye wa ha woba no in the first place uyo ohina a wotie akonnwa so nana I respect wakonnwa wudie enka baba wa iba ya wode baba to wanim se oba na repu me na nyinsan aba no first na so ohina esenka wo ye arrest. So oba no ye police, so ye military, so ye hwan. Na wo se nka wo hwem ye che oba no. Ye se pani a wotena fie ma mofra we na nka ye ka na nka refo a wo ka ho bi. Enti nana mema me ye ni ha ne enya katakata enfa bufuo me kata so and if you are a trained journalist na wa na we trained king na say chief anka utu ho anamon. Enti nana wani diemu me de be ma wo but oba no nya ne kasa kire. Na wa mehwa akora no se level na wadru no ababa wa ne se wono nko antimi ba akofo onyem nipa mienu ene danyem 81st place no kra rape no eno kresen ka ya arrest no imanu otu ya hwehwe no the number ya fra or say a wrong number 03220 09665 03220 09621 abusia ubetimi afre na onso asemo eda hwanom no se wunim ba bia police officer no wo sesie na ebia wo ne number ubetimi e the number na mayen na ye ne nakasa na de wadwalai na asemi bedi wanimu yi wo yo hene nka utimi tu wana manka enuru ha wo yo hene elder ofre wo ba no e na okasa kire wo ba no se de wakofa aba na kwara hwehwe na kire kwana ye ofamudie as a police officer na watna hwa manana ubeya ye saadi we na ye ka ho asam na wo de abufu a na wa pese o kire sei we ade bi wa ye mfa kokko ne kikiki na yo asam de ba nya ba wo ye dan ya nya ba wo ba na kofa aba e na wo nso so no wo ye ohene save nye wo ba mpo na kofa aba na obi e na kofa aba information ba information go so be ba chief inspector say di bre no chief inspector 17 years enti chief inspector papa panimu udibre kura wo nyasem ketwa ese homa egu obeti nyasem ketwa chief inspector eda to so mame enti papa yi eye nanan a wo kasa yi ono na amasa de we nyina ba go achase na nkasa na wo yes wadwen sa akwala no mpe enti wo mnyi sika ngoyi ntumu sani ababa yi ka kire yi sesa ne te de a enti wa nkasa wani anika anye ho ena wa wo no nso no munya mafam de bi asam baboa no afafi a ho mre asam wei antimi mfa mafikiri na oye police ni anti yen na onim so oye police ni na utu sa na mo wei a wa wo mra ena be chewo unua police na mema na so mu we etia ba bia waduru a oye chief inspector ne de ensan kasa asam we kura ma ne duru ha unim sa baba yi di nyinsan ya ba wugitum ena so kura sa ofi sa nya wadie ne ho opa ye die ne na ye hu se eye wo anasa nya wa na sa wuyi wani sa akwala na wo hwe na kira kwan akwala 17 years boy opa so ye dan ono oba yi ni na busua na akura ni mu abeduru sabre na akura wa wo bana 17 years wo hwe no ne de na ebra wa akura won kwa na ase asore won kwa asore ngoda nyame ase se me ba me hwe na ye na bre me ga akura wani ba ji atro so ahwe akwala no na de be kura na opeso wa kire yi no ho ya ukakra kire se
oba time de oba kokoye bibia na wo wahwe na wasiesie se wonim se wobetimi asiesie ni ntino erebe a ho beye se 2 years ni oh fa me na bra me eye nipa ho asem na ye kan yo eye nipa ho asem e na ye kan nana enu ti bomode ansa wo behwehwe wo ba no na wo ne aka kire ne se wawo eba hwekwan a ofa so a woni erabe dai hwekwan a ofa so a woni erabe dai sabi obi dana bonti amane nai na ukofa no se wo baba be repu no na se nyame amfafie na nyinsa so so aba wo po eti se de enya wo dia se wo ye police inspector enye fe di bia wo no enye fe kra enti oye chief inspector enti chief inspector Samuel Otu bomode ya se wo bi nim na wan Emmanuel Otu Samuel Otu baba hwe ya che Emmanuel Otu Emmanuel Otu Chief Inspector, yes sir. Bomodi a baby a station bi obi wono. Obi nkanjira ne say wo baby wo ha say omra Lawson. 0322009621 0322009665 Fre se unim baby a Papa Police Chief Inspector Emmanuel Otu owo anase unim ho asem bia. Hello, good morning. Waja. No say that yes na wo good police for anyone say. Hello, good morning. Kafra what here Tom? Good morning. Hello. Hello. Medo from Pacho yeti o. Good morning. Lawson FM mo bo ejuma pa mi ka so fi kakade. Ma saa na takwade fo anyin tu binum omomba saa no mo yonkwose ade saa no mo buko ko bia me ono ohin ne ba no saa nkwose ade saa because o papa yo ohin mi nti no papa na mo akoshe o mo nti no mo du nkwose sem saa na binum mo bro mo ba no na yin fo ma no binum saa no mo ye watakwade ase won so no mo nche no Monchini pasa do mo ba no watakwade ase Mati obapa medawase. Good morning. Good morning. Beme na mpacho miti o. I'm from Poma. Mpacho na mo hoye bi. Yankopon adom. Wede music dom me ne kese na wede wadal heavy me nimbe bia wo de ba ken. De nana kan. Ana me ken bi kan. Se nana fa na se wonu no de ne tumi na to de na akonya na wo seso no. Ena ode ye papa. Anase no de ye sisi dia. So ade waka bi se mo fa ko court. Ntimi ndi nkami tamsisi nkami nginkafi sinka wole ne kasa kwa place. Aso mo de ne mamla. Temna ntimi ni bia. Ni hunu. Matimini abema medase papa. Good morning. Yeah, good morning. Beme na mpacho mayenti o. Pocho wa friend Kingsley Odu me kase figo mo abodu brem. Na pocho madam ohin ne unde ebufu a ohin ni boefu akasa bebebe na inde asemna aban unde sesi a oye pressure na asemna abotono do nti obokundama nti ebufu bebebe a ni boefu a akasa bebebe mesre mo amunya abota na nangasa ohin on friend ne bana ohin ge ne yard ne de wo hwehwen na munsama commander owo sesi a no won hwehwe na echi na won kan trende da me boni na waye na me papocho mo ni nkasa ne mfi yo mbra mbeje ne ba Matia medofo yedase papa ababa we enye nra na se dwoada na ne no oba ha o last week chese arewo Ghana emra hello Good morning. Beme na good morning pacho yentie o 96.3 pacho ta oyene no so asem tono so first time because we can cause you can chini too so okache again because I'm going in to also you can chini too yes actually balance too you can balance as can again there kan o se enye so we also your hene I fufu mini di dom gwan fufu bebi ani ma fi no we nya also your hene ndo inti we ne te Ghana police we ne so mu di echirom chiamanfo enye so go catch dum so na enya akọche Minu amedase papa ene Fantasy Confederation ye kwaye nim. Good morning. Morning. Medofo mpacho maminti o. Me pacho ohin na semna ba police ni no. Oye monyatuni. Ene Fantasy Confederation ye kwaye nim. Oye. Hello. Bema antine ya na kase munlowa mo volume no ansa na wa frɛ ebasa wobeti ohun wachire
me pass or heno. Or heno, na bano ya munatuni. nti abusua se ye ka se lower volume na eye sei ntia enye bibia ntia eba sa wo sa tie wo ho wachi wadwen ye wo se wasem na wo ka ne nkoe nti eni die mu a bomoden se ube lower volume ne wo nchen na watie wo phone mu wie ya pa na wasan high no. Good morning. Hello. Beme na mpacho ma yentie o. Good morning. Atra friend me prefi akra. If I'm a child, Mumma, na pose for dear. Or Master Muba, you know why you come up for 1 year and Jane, what's a moon to look over there? Never pass I was in the day. To move a plan again, the pass, why the pass again, die. 17 years in your own son, so, and the way we do for petty business, to find away at the do the into most of us again, my parents to see you, and I won't share the banana, one can count. One Canadian in the funny and Tony and Tony and Fanfan and Chinica. Madam, Bema me so me da wase papa pa say crime has no expiry date. Enti no Irene ma yemfa nkonkon ho. Ye beto aso afri ho. Na se papa ne se yemfa nkokọ ta. Ye so yate court ne benya bam na fe wa ba be show ba se akra no school ben wo stage ben. Afi na we JHS. Afi no we enti se obekọ SHS ho ka ene de aka no wa bre me aminim se wa wo san aka ho. Baako. Mate ti ye beto aso. Oi. Ebusia for me do bibia sister jibe ma ye kohwe video no e ba ye se na me di kan me se ye koba na me nso ma be kamedie me ko baabi na police ni usu be ma me baabi ada na wa ma me baabi ada wie na wasan so abeto me mo na we rape me police ni a onim se rape case e wo ye manga ne mu ha e ye bone ye betimi achi watum ye betimi ayeden achi watum ena wetimi repi obi ba one night stand di ninsen ayeden aba lady no aba be kan asem na chirew waka mi bia chirew sisi ade ofro kwa ade a bobu umfi ni bio mo na papa no nso ye de asem abetu wanim we de ye una ode asem asu wasem ni we de wasem ni eno na papa no de ko so bi di na asem ba na papa na ebisa nse wona nan no ba ye no kire se ne ba no otaye enye the first time a oye ni nkofu di cases ko papa ne nche ya nkasa because obi anfa cases bi anko papa no ho anka papa no uba ho na wo ka wase ma papa ne mbisa o se e na wona nan no be kan say wona me ba ne ye o say me na me ba ne ye o say o si nipa de ye mpu nipa de untimi mpu nipa nanso papa ne ye sre no ye de ni die ma no nti ye pa no chow ye sre no onya de papa no eno na eja ye de ye pefi papa no nchen because onu nkwa na oni baby a ne ba ne hye obi ani baby a ne ba ne hye onu nkwa na oni baby a ne ba ne hye na be yo de ma ye se ye fe ye se driver ni bi na eja onu fine enti wa ma wrong number na se wa ye de enti papa ne ye sre no me mpese ye de ye ni bebe wie ne so papa ne yesre no onche baby a ne ba no wo onche baby a ne ba no wo because ye nya be obre so be hwa abofra na papa nkan ya nti yesre papa na nkasa yesre no ohe ye pa ocho we de ni die mu a na pia yesre wo de ye pese ye hu baby a oba no wo keke na ya solve issue no efi won ye yempese e be drag papa no e dia ba issue we mu because enye papa no e na ekoye saade no na so no nkwa no ni baby a ne ba ne ye de e hye nti ye sre no eni die mu a onche baby a ne ba no e wo ne ya to aso e de e de fie busia aha e na mede mo ebesi hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de amame keji mami esi enesem eni midin yebesa nso edi nhyiemu e wa ha bio ebusia